Betty Vlog One. Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi nabazaniye urutonde rw'amazina 20 atangizwa n'ingombajwi ya P cyangwa se P, ndetse akaza aherekejwe n'andi mazina 2 bijyanye. Ubwo ni amazina 3 ajyanye, ariko hakibandwa ku mazina atangizwa n'ingombajwi ya P cyangwa se P. Akaba ari amazina meza wakwita umwana w'umuhungu. Nimba uri umukunzi wo mu kujyanisha amazina, ukaba wifuza kujyanisha n'ingombajwi ya P, uyu mwanya ni uwawe. Iyi video irakureba, ntucikwe. Nk'uko bisanzwe, kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 20 turasanga amazina Cyomoro Fin Pari. Cyomoro ni izina ry'ikinyarwanda, Fin ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye uw'umugisha. Naho Pari ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye umuhungu w'umuyobozi w'urugo. Cyomoro Fin Pari. Nta gutinda ka dukomeze ku mwanya wa 19, aho dusanga amazina Ihirwe Levi Prem. Ihirwe ni izina ry'ikinyarwanda, Levi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ubumwe. Naho Prem ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Thailand, rikaba risobanuye urukundo cyangwa se amarangamutima. Ihirwe Levi Prem. Dukomeje kubashimira cyane kubwo kubana natwe umunsi ku munsi. Kadukomeze ku mwanya wa 18. Turasanga amazina Mpano Rich Paco. Mpano ni izina ry'ikinyarwanda, Rich ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi w'imbaraga. Naho Paco ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rishobora no gukomoka mu Baratini, rikaba risobanuye umugabo ubohotse. Mpano Rich Paco. Kadukomeze ku mwanya wa 17, aho dusanga amazina Ngenzi Tigani Fonzi. Ngenzi ni izina ry'ikinyarwanda, Tigani ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umukunzi. Naho Fonzi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro cyangwa se uw'umutima ukomeye. Ngenzi Tigani Fonzi. Tudatinze kadukomereze ku mwanya wa 16, aho dusanga amazina Ntsinzi Remy Paisley. Ntsinzi ni izina ry'ikinyarwanda, Remy ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baratini cyangwa se mu Bufaransa, rikaba risobanuye ijuru. Naho Paisley ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye aho kuramiriza cyangwa se ahakorerwa igikorwa cyo kuramya. Ntsinzi Remy Paisley. Ku mwanya wa 15 turasanga amazina Gisa Kenji Preston. Gisa ni izina ry'ikinyarwanda, Kenji ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bayapani, rikaba risobanuye umunyabwenge, rishobora no gusobanura amahoro. Naho Preston ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuriye abaho abatambyi cyangwa se intumwa babarizwa. Gisa Kenji Preston. Naho ku mwanya wa 14 turasanga amazina Mizero Lika Pax. Mizero ni izina ry'ikinyarwanda, Lika ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ukize cyangwa se umukire.
naho pax ni izina ry'abahungu rikomoka mu balatini rikaba risobanuye amahoro. Mizero Lica Pax. Ku mwanya wa 13 turasanga amazina Shema Milo Pialas. Shema ni izina ry'ikinyarwanda, Milo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye umusirikare, naho Pialas ni izina ry'abahungu rikomoka Irelandi rikaba risobanuye ibuye cyangwa se urutare. Shema Milo Pialas. Dukomeje ku mwanya wa 12 aho dusanga amazina Lamba Akash Pratap. Lamba ni izina ry'ikinyarwanda, Akash ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde rikaba risobanuye ijuru, naho Pratap ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde rikaba risobanuye icyubahiro. Lamba Akash Pratap. Ku mwanya wa 11 turasanga amazina Ngabo Asha Presley. Ngabo ni izina ry'ikinyarwanda, Asha ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye umugisha, naho Presley ni izina ry'abahungu rikomoka mu Cyongereza rikaba risobanuye intumwa itunganye. Ngabo Asha Presley. Reba iyi video kugeza irangiye bigufashe guhitamo neza. Kadukomeze ku mwanya wa 10 turasanga amazina Kirenga Andy Pablo. Kirenga ni izina ry'ikinyarwanda, Andy ni izina ry'abahungu gusa rishobora no guhabwa abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye gukomera, naho Pablo ni izina ry'abahungu rikomoka muri Mexique rishobora no gukomoka muri Espagne rikaba risobanuye umuto cyangwa se uciye bugufi. Kirenga Andy Pablo. Kadukomereze ku mwanya wa 9 turasanga amazina Jabo Carrie Pista. Jabo ni izina ry'ikinyarwanda, Carrie ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye ubohotse cyangwa se umugabo ubohotse, naho Pista ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye ikamba ry'intsinzi. Jabo Carrie Pista. Ku mwanya wa 8 turasanga amazina Bigwi Kento Brian. Bigwi ni izina ry'ikinyarwanda, Kento ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani rikaba risobanuye ukeye, naho Brian ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde rikaba risobanuye ubwenge buhebuje. Bigwi Kento Brian. Nta gutinda kadukomeze ku mwanya wa 7 aho dusanga amazina Kiza Keil Proctor. Kiza ni izina ry'ikinyarwanda, Keil ni izina ry'abahungu rikomoka no mu Budage rikaba risobanuye umuntu utuje, naho Proctor ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza rishobora no gukomoka mu Bufaransa cyangwa se mu Balatini rikaba risobanuye uwungirije umuyobozi. Kiza Keil Proctor. Ku mwanya wa 6 turasanga amazina Ndiho Guna Pedro. Ndiho ni izina ry'ikinyarwanda, Guna ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa rikomoka muri Norvege rikaba risobanuye indwanyi ikomeye, naho Pedro ni izina ry'abahungu rikomoka muri Espagne risobanuye ibuye cyangwa se urutare. Ndiho Guna Pedro. Kadukomereze ku mwanya wa 5
ku mazina atangizwa n'ingombajwi ya P ndetse n'ayo bijyanye. Amazina y'umwana w'umuhungu turasanga amazina Ganza Mino Paddy. Ganza ni izina ry'ikinyarwanda, Mino ni izina ry'abahungu rikomoka muri Koreya, rikaba risobanuye ubuhanga, naho Paddy ni izina ry'abahungu rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Ganza Mino Paddy. Ku mwanya wa kane turasanga amazina Mugisha Dexpath. Mugisha ni izina ry'ikinyarwanda, Dex ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baratini ku ijambo Dexter, rikaba risobanuye umuhanga, naho Path ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umurashi cyangwa se ugera ku ntego ye. Mugisha Dexpath. Umwanya wa gatatu tugana ku musozo, aho dusanga amazina Manzi Oren Potos. Manzi ni izina ry'ikinyarwanda, Oren ni izina ry'abahungu rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye ukwera cyangwa se ugutungana, naho Potos ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ijuru. Manzi Oren Potos. Ku mwanya wa kabiri turasanga amazina Nganji Jade Prakash. Nganji ni izina ry'ikinyarwanda, Jade ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro, naho Prakash ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye kurabagirana cyangwa se umucyo mwinshi. Nganji Jade Prakash. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu turasanga amazina Cyusa Onyx Payton. Cyusa ni izina ry'ikinyarwanda, Onyx ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye gukomera, naho Payton ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza, rishobora no gukomoka Irelandi cyangwa se mu Baratini, ryanakomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye umugabo w'umunyacyubahiro. Cyusa Onyx Payton. Turagushimiye cyane kuba wabanye natwe. Ntuzacikwe n'urutonde rw'amazina atangizwa na P ndetse n'ayo bijyanye, uwakwita umwana w'umukobwa.